GT Production channel min lo thlir sak thin tu te in chunga kan lo me channel hi la subscribe lo ni chuan khonga in i lo subscribe ram don nia voin February ni som ni le pani hian Myanmar rama kong zon ro pui tak mai Myanmar mi pui ten an nei le a chumi chungchang le khovel ram dang den Myanmar boina an ngai ven dan chungchang te tun chuma kan thlir ho tur chuani around the world in 80 days chu kanthrelar hlom viawa tun chum chu around the country in 70 days ti ani ve thung Chennai le Puducherry tlangwal pani te chuan public transport minol puitana chuan manchoya veiwa theina mangin nisom sari chungin India ram fan chuam man antuma Chennai tlangwal Dilipan GV kumsom ni le pakwa le Puducherry tlangwal Adam Sonraj je kumsom ni le paruk te chuan travel for tourism ti in bus rail le thlo theina mangin India state sanga tourist ten an tlo na sat deuh mun te chu nisom sari chungin tlo chu avek man antuma he anjin konga hian kilometer singthum sang li le zanga chuang an kalman dona India state sang som ni le pathum ba ka UT pali an tlo chu akanga rail chi sang som thum le pali a chuangin bus som pariat le thlo theina voi riat an chuang man dona ni heng tlangwal pani te hian Durga Charan Misra le Josna Misra Odisha mi te record siam chu khu man tuma Guinness in an website ta an tarlan dan chuan Misra te pani hi record siam tu niin ram pakata public transport kal hun bi nei chau manga jin thui ber record an siama February ni som pariat sang ni som pariat le March ni som thum sang ni som pariat in kara kilometer sing ni sang ko za som pakwa athui anjin manani record thar siam tum tlangwal pani te hian February ni sari khan Puducherry an chua sana an pani hian record siam tumin an na an ban san topa an jin kong an zo chua huna nadang ngai tua le mai an tum ni in an soi an jin kong an zo chung hian an chet vel na sang te Instagram ate an update thin don ani tuna an jin dan hi chuan engkim ruam han lok vek ni in atla chop om theilowa an chuan na tur te po hun big ne ya kal vek ni in mun kil khor tak tak te po an tlo don ani kan ria thewangin kan ram thenom barma chu an buai meka nunna chan hialte om toin sipai sarkar du lo na nasataka kalpui mek zelania voin February ni somni pani sangni somni pakhata po hian barmaram pum huapin kong zona pui tham tak nidang aya ro pui le na sazokin mi pui tam takin democracy sarkar an du na an lan tir le a chiar sen lo khopa tam mi pui awrual le zalen na dik duwa pen chuak te han hu hian nukpo aul the hial mai voin lama kong zona thil thleng kan fria thei chin tuntuma hian hantar lang leila civil disobedience movement mi pui tang rual ho thlop lo tu mi som te thalak chu Mandalaya temple ro pui tak monwa an mani ti mual phona le sipai lamtang an ni du lo na lan tirnan heng mi som civil disobedience movement thlop lo tu te thalak chu alang sar le mual pho theyang berin tar an tumani Myanmar ko pui mun tina sipai du lo na lan tirin mi pui tam tak an pung khoma nasataka anaw rual mai ba ka athen te chu an zaya an thil tum a lo thin theinan all bi kom lovin an pen chuaka barmaram chunga doi thiam te point sipai sarkar ho tu tele an tu le fa te thlenga nuam sataka anom lo na turin an doi mangin an chelo na te an nei hialani sakho sang ten an sakho biak dan mangin an pathian te anawa ko san thleibi kom lovin na satakin an chong trai boka Myanmar kho pui liana chau ni lovin Chin state kho pui te deulama po mi pui tam tak an pung khom boka sipai sarkar lamero chuan civil disobedience movement hoi hot tu te zinga an ho tu zwal te chu an man zel boka he boruak hian engchen nge aw don hriat thei alani lovani tuna thala kan hu mek te hi kumu pato tak pitar te an nia Myanmar maba khun tha ani beisena wangin an lo pen chuak ve ani sipai ro rel na hrichiang tu le lo son rep to an ni ti achianga an tu le fa te ma khuanga in ram nuam le hrisel an nei theinan an thei top chuain barmaram tan an pen chuakani
fak an phuin choi moi tlak an vani em ma se hetianga pen chu angai tur kho phiala an ram boruak chiain anwai mai ero an line atom tak zetani barmaram ayo a UNO a palai na thok tur sipai sarkarin an lo ruat chu UN in alo pom lo to a tuna chuan UN palai atan Dr. Sa chu CRPH committee chuan an ruat le ta a CRPH omzia chu nikum sang ni somni Burma electiona MP atana thantlin mi zathum chuang te hruaina hnuaya omni in barmaram chunga ro rel sang berpo ati theang chu chung ho intel khom chu amhinga CRPH an vuata ni tuna CRPH in anram palaya tana an ruat hi UN lampoin an pompui nge arinom to ani sipai ten an mani do dal tu mi pui tam tak zinga mi pathum nun na la to ma se mi pui lungoi lo pung khom chuan top san mai an la tum lo hlea thei to pa malak sel an tum boka voin kong zona hian buaina le har sat na lian tham aom lo nia hriatani voin kong zo le tun laya an buaina chungchanga thuleng wak then khat te hantar lang leila Myanmar rama sipai pol le democracy du tu mi pui inep na awangin buaina are hlei theilova sipai te chuan internet service ti khailak antum le nia hriatani voin February ni somni panhi hian Myanmar rampuma nasazo ka sipai sarkar dodal na kalpuyania sipai ten he hun hi cho boidan ngai tuin Rangon khopuya internet darkar som pakhat chung ti top lailok antum ti an soya ma se ataka chuan anti puitling talem lovani Myanmar rama hian sipai ten thuneina anlak let nuin internet service anti khailak deuh renga karma sapo khan internet chu khopui then khata anlo ti top le to ani he thil anti na chan berpo sipai le mi puite in kara boina le chanchin lengwak chu khovel hun dang te hriata tarlan andu lo awang le adar lo nan thei to pin media lam chu cho buai antum ti hriatani voin February ni somni pahnia po mi pui kong zo ten an che dan le sarkar andu lo na chu social media lama an pholan thei lo nan tiang hian internet service chu ti to pan rela ma se heti lai hian mi pui lam chuan fing taka thutluk na siam dang lam lein dar som pani nulam internet service apa ngai huna kongzo huai hot ani don ti social media kaltlangin an puang thunga chu wang chuan voi nilengin Myanmar kongzo te po hian internet service an lo nei pha ta nia hriatani Myanmar ram khopui sang sanga voin hian sipai ten ram thu nei na an hne chu du lo na lantir na chu mi pui ten ram pum huap nor an huai hota hei hi pariat thlir pali uprising movement sang khajakwa somre le pariat kum ogas la niriata nei ayaro puizok history a chinchia to tur pani hlir panga spring revolution tia vua ania achan chu pani hlir panga omnani ni somni pani thlani sangni somni pakhat ani wangani nor huai hotte no dar turin police ni lo sipai pa ngai te chu police form a thuam tiran nia lungin tang chuak ingi moza chu sumle pai pein mi pui kara in phum ruk tirin buaina chok chuak turin an tir boka mi pui kong zo te chuan tharum tel lovin lungoi lo na an lan tira sarkar na thok te po hian civil disobedience movement an thlopa pungkhom te chuan state councillor Aung San Suu Kyi le hruai tu dang an man te chu chhuat turin an phut chhunjom zela civil sarkar hne na thu nei na pele le turin an ti bokani sipai sarkar hne na nor huai hota pungkhom te chu tharum tholo turin EU ram le Myanmar rama embassy te chuan ngen na an siam towa chuti chungpo chuan sipai te chuan an man mek armor car hring te chu rongwara thlakin police ti horop an nem kaya mi pui abzong in an dinga security hopo firing order nei sa in an duty a buaina lian tham soitur athleng lovani Myanmar ram buaina chu China fui por wang nia hriat niin hemi chungchang thuleng wa kal zela China in Burma sipai hne na nangma ni wangin kan tor pha theya chu wangin democracy hruai tu Aung San Suu Kyi chhuat turin Burma sarkar hi China hian thua pe nia soi ania China hi an man hle ni turani khoiram buaina po Halloween rol man zel maya
aram thenom lok Burma buaina po thuk taka ain rol hi an ring tlat maya Burma sipain an man ral thuam tele mi puilungoi lo na lan tirte an ka na tuichik na po kha China siamani South China Sea USA in do long ain hung rui maya China in katui pui ati na huna US Navy military ten nun chan anjira hemi omziania lang chu China in hun poimo zongzong reilo te a kan ti che thei an ti na ni China point South China Sea ron thlo kemo ron lut chu kan lo ka pang an ti ve boka ma se USA Navy ral thuam chikimin bombar tenen South China Sea an luta putrama lalaya tang to khan China hi anjir chiang reng to a an ral thuam che khol na le mun pui poimo te chu US Navy te hian an rebel to hle ti in US Major chuan a soi bokani China in katui pui chunga thlok le longkal reng ka pang ati na hmuna US Navy military ten nun chan anjir mai hi tong mi alovin ka chau che ka hlau lo che ti na ani maya China hi miram buaina alowin rol ki mema a khamom ve to bokani US chu alo ngam tak lo ani nge yang Myanmar buaina thuk taka ain rol nge nia an ngai China chuan Myanmar military nena do Aung San Suu Kyi chua turin thu athon tin Myanmar news pakhat chuan atar langani China Foreign Minister chuan Myanmar buaina chu anram chung buaina maya nia an ma ni in anin ching fel thei atia democracy hroi du poimo tak te an man chu chua se adu bokani Myanmar buaina hian China ain rol lo atia US in China a chau tamai nia an soi chan hi Myanmar buaina ain rol wang ni in angai theya Myanmar bula hian USA sipai te an local towa Myanmar mi puite an lom hle thina ni ma se sang khazakwa somria le pariat hun lai po khan Burma bulmaya US Army te an lo thleng towa engma tilovin an holea hei wang hian mi pui chan lova US Navy te an let le mai hi Myanmar mi puite chuan an hlau hlea nataka ron che turin mi puite hian US chu an base le ani Myanmar mi pui mangang hian UN le US chu anaw na sa to hlea an poster ken chen khata te po che chuak to turin an ngen na sa hle ani